Assalamu alaikum. 2024 1 Mart Mekke şehrinden salam. Hurmatly көрөрмандар. Bugün Janatan Kuday nasip etip Cuma namazga bizim cemaat baratat. Hazır Cuma namazga baratıp şu жерде sizlerge kızga Mekke şehrindagi havalды көрсөтүп tanıştıra keteyин. Bizim cemaat makine atla gelatат. Maşallah Sayapkar Zemr Balvan Aravaga salып айдап жатат. Экинчи этажга чыгайлы аракет кылып кетип атабыз. Биринчи этажга Кабанын астына кириш үчүн Айша мечитине барып, эхрамга кирип келиш керек экен. Ага шериктерибиz biraz түндө талап кылган үчүн экинчи этажга чыга берели деген үчүн экинчи этажга Кабанын тушуна чыгабыз. Ошол жерден намаз окуп энди катыга кылабыз. Азыр көрүнүштү көрсөтөйүн Меккедеги. Мына ушинтип Мекке шаарында Кабага кирип келе бериште автобустан түшкөндөн кийин ушу жерде мондай көчкөндөргө жемдерди чачып сооп иштеди кылам деп элдер аракет кылып атат. Анан мондай 5 литрлик пакеттерди сатып атат. Суу алганга ыңгайлуу экен. Машина болсо мондай ишчилерге Барбарис деген кантынан хадия кылып атат. Бияка сал дейби? Бияка дейт, бияка. Namaz. Мындай чоң жерлерде biraz тартипке карабаза болбойт. Анткени инсанбыз да намаз окузактагы кээде туйгуга алдырып коюшубуз мүмкүн. Аяка бияка басып тура эмес басып коюшубуз мүмкүн. Намаз окуп аткандарга мешайт этип коюшубуз мүмкүн. Ошон үчүн жолдордо тартипке салып атат. Истинүүгө маани бербеңиздер. Анткени Кабанын табак кылып атып, мустагарак замзам суу ичип алгандыгыбыз үчүн үйүнүбүз biraz бүтүп, biraz сыноо болуп атат. Ага сабыр кылабыз. Азыр ушул Ал-Харам мечитине Кабанын астына кирип кетип аткан элдин абалын караңыздар. Көптүгүн, машалла. 1 миллиондон көп адам. Zemreke soğuk işlemler bugün korona kötü olmak kalmak. Maşallah ağızlı. Kaleskere sağlık. Cuma kalıp hep atalısın belki. Allah razı olsun aksakallardan. Aksakal zinadan seni davetten ilk günde. Şaştan suyla ekleyemek içinde. Ben çok öte gördüm ayda da boy vermekte var. Saat vakta gelip kaldık. Buna uşuntip biz Al-Haram mecitine ikinci etaşına girip gelip atабыз. Eşigi sık, kirden şamal, içeri, kondisyoner var. Buna uşuntip liftten çıkandan keyin biz Ka'batullah'a жақындашайлы деп баратабыз.
Maşallah 50 qıraqlar. Buna uşuntip biz saatten astık. Kabanın hoşuna gelip ikinci etaşla gelişi yerden cuma namazı okumay bulduk. Salatdan Құдай ibadatlar olsun, namazlar olsun, onlar olsun kabul kılsın. Eli yurtubuz tinch bolsun, dünya yüzü tinch bolsun, жақсылықтар бола берсін. حي على الصلاة حي على حي على حي على Cuma namazı azan aytıldı. Endi cumani o'qiydi bismillah. Mana o'shuncha bugun cuma namozida uyuq Mekkada o'qib chiqdik. Ramazon aka cuma namozi qabul bo'ldimi? Maşallah. 50 qiraqlarcha endi. Bugünkü cumada Mekkenimizge 5 төрінде болған Қырғызстан мемлекетімізге, айылымызға, районымызға, достарымызға, күкелерімізге, әкелкелерімізге, жора жолдаштарымызға, үзеңгілеш әкелкелерімізге барына дуа қылдық. Жана дүние жүзіне дуа қылдық. Дүние жүзінде тынчылык болсын, аманчылык болсын, мемлекетімізде өнүгүү болсын. Dostlarımızda iyilik болсын, айылдарыбызда iyilik болсын, жақсылықтар болсын. Daim жақсылықтар менен гана жашашыбызды жараткан Аллах Таала насип этсин. Бүгүнкү жума күнкү видео блогубуз өз соңуна жетти. Салам алейкум.